Hakka Times Sing Thar Ilongai Thang Chin State Administration Council Chairman Putaran San Moy Ni Khwai Athi Sipai Sarkar in Myanmar Rampum Pui Thunei na alap nuwa Chin State Chief Minister Salai Lian Loi IO Tutura Chin State Administration Council Chairman Pusan Moy Ni Khwa chu Sani Somhi Pakhat February ni Som Pakhat Zinga Lumna in Athi Sipai Sarkar in February ni Khata Myanmar Rampum Pui Thunei na la in February ni Nia Union Administration Council an siam ngala Myanmar Rampum Pui Huapin Administration Council Chairman na Senior General Min Aung Hlaing ani a State Le Region Administration Council in an siam Chin Union Administration Council Chairman na Putaran San Moy Ni Khwai anda poka February ni Som kha ne video atangin aron kala inwal zo kha jing lamdar saria meeting nei tur ani apang in amungal maya zinga atupa in kai tho atum chu atho alo om to lova arwang hi en filai ani a falama apu te than bula zan ani ang ti in achung ko te chuan an soi Pusan Moy Ni Khwai hi February ni thuma atna athok chana amani hi a kan ne video meeting an ne a aron ki no February ni so pakha zinga lumna in athi a ani na anpek nu a niriat si atna athok mana ama hi kumsumuk panga ani Pusan Moy Ni Khwai hi Falam Township Lumte Khwa ani a NLD Sarkar Lai Chin State Parliament Judge na thok tu ani Pusan Moy Ni Khwai apu hi Chin mi chunga British Sarkar Lai in ama Saber General ni in Major Kap chung ani a Pusan Moy Ni Khwai apa hi Chin mi chunga Dr. Masaber Dr. Ni Khwai ani bo Chin State Election Commission na nathok chen khatte man anni Chin State Election Commission UEC athok mi chen khachu February ni som zan lai dar som pania an chen ne ina changalak anni ti in kan thudon na chuan asoi Chin State Election Commission Chairman Puuknol District Election Commission Office Chairman Township Election Commission Office Chairman Telin Azapa in February som pakhat zan lai dar som pakhat nu a police le sipaiten an ina kalin an mana an zawai nan wan za thi chiang takin kan shelova thuzo fia tur kan nei ti in an man na chan an soi he thilaman tok zinga chung ko pakhat chuan kan muton nuaron kalin thuzo fia tur che kan nei min lo zoi ro ti in an ron shwaya naktu ka min zo thei mai lo mi kan ti thu pon an du lova kan pa hi adam lo sa bok ne kari ru a ha lutuk ti in da ha ka chance ne na asoi Myanmar Rama Sipai Sarkar in thunei na anla khi vote adikla uwanga theng ani anti a punchin khata chuan Election Commission Office sa thokte hi an du lo chunga an bing sign tir an ni ti in kan thudon na chuan asoi in thanlaya chu ve hote khadu lo na lan tir na kal ve sela ka du salai van boy lian tunchum sipai ram shwai tu ni na an lak chung changa kan du lo na kan lan tir lai hian rampum pui in thanna a chu ve ho zong zong te tel ve vik sela a choko pang ti in salai van boy lian chuan asoi Thantlang Township CNLD hinga chu salai van boy lian chuan tuna du lo na kan lan tira hian chalai chau an tela upaho po kan ramin mason na alo nei thei nan tel ve se ti ka du a ko shan po chong hei chong chai na nei thei sela Sarkar na thokte po CDM MP a kan thantin le MP chu zongsom te po telvek thei sela a chakho pang ti in da ha ka chance ne na asoi Myanmar rampung puil sipain thunei na anlak chung changa du lo na kan lan tir na ko nga hian ne na kan hu chau ni lovin kan malam huna sipain min shwai thei to lo na din hun thleng kan thleng theia tu na du lo na kan lan tir hi chokma chnu chi ni lovin ni lengin kong hi zo thei ila a chhongot ang ti in salai van boy lian chuan da ha ka chance ne na asoi du lo na kong zo la ya man pal an chuan Myanmar Ram UN Office biak thei na phone number 0978646540 le ngun ICRC 095065195 le san kun khan 0925417963 a biak thei an ni Chin State Sarkar Bank a thokte CDM kong zo a an puten an vau Chin State Myanmar Economic Bank Civil Disobedience Movement kong zo na atel chu an puten kalve phal lovin an vau ti in kan thudon na chuan asoi sipai shwai na du lo na lan tir chung changa Chin State Myanmar Economic Bank na thok tu Civil Disobedience Movement kong zo atel lo turin an puten an vawa State Bank Manager U Tin Cho District Manager U Zo Min Tong le
chin mi putha hup le pusham chung deputy manager ten office kal turin an bawa chu chu kan du lo ti in Facebook a an post he thila hian putha hup chuan keima putha hup Myanmar Economic Bank a thok tu pakhat ka ni a keima di ni lo thila mol phu takin ka chanchin an lo soya thu nei tu ka ni lova state manager po ka ni lo an hnoya thok ve tho ka ni a vo theina dan ka nei lo ti in a Facebook a post ve boka kan pu ten an thu chwa angin kava phone call kava sort hloma vo anga ingai ti an omani chuan na thok tu te le mi zung zung hne na ngai dam ka dila ke chu mi puita na thok ka ni a mi puilama ka chang reng ti in the haka times ne na asoi Myanmar Economic Bank na thok chen khat te office a kal an om line do lawan war chen khat an om ve bo haka asipai sarkar do lo na lan ti ring kong an zo he kong zona hian Chin State Office na thok sarkar school due to damdoi ina thok university zirlai school damzok le office dang haka chalai te antela he kong zona a an angna hian sipai sarkar chero se sarkar na thok te CDM a tel tur office kal lau tur federal democracy mu tur mantok te tha tur ti te ani hloma he kong zona a shwai du pakhat chuan sipai sarkarin anman parliament speaker Hlui Puzaw Boy vice speaker Hlui Putik Thang electric le municipal minister Hlui Pusu That immigration minister Hlui Pu Phwe Ar Titsu arang lama chwa turin ti le sipai sarkarin State General Administration le Chin State General Administration a na apek te lo pom lo turin le police ten chalai chen khat an man te arang lama chwa tura an ti na te ani ti in asoi matupi khu chunga topsan lo in sipai sarkar na do lo na an lan tir don Chin State a matupi khu chunga sipai sarkar in Myanmar ram shwai antuma diklo taka an chu awang in topsan mai loving kong zo antuma matupi om event enkol tu chuan February ni soma mi sang khat vel zingdar kwa achanga dar somati le achan ve thleng matupi field achanga chan bong kong in to khom na mun thleng an zo a na tu a po kan zo le anga kan zo ze lang ti in the haka times ni na asoi he du lo na kong zo hian chalai kum som thum pangat hnuai lam Health Department zirtir tu le sarkar na thok tipo antela February ni som chu Chin State khutina sipai sarkar in diklo taka shwai tu ni na anlak awang a kongzo na nei ani a Myanmar ram chunga dulo na lantir na kongzo awanga mi thi hi anzawai mi patni anni to ti in haka times ne na asoi February ni som chu Chin State khutina sipai sarkar in diklo taka shwai tu ni na anlak awanga kongzo na nei ani a Myanmar ram chunga dulo na lantir na kongzo awang in mi patni anun na anchan to khazong kha tu chun da haka times in sentin thar kan kwan hei ti chu ani e ma som tuang i kani